e mua na whatalo whai lau sunga. Alicia. Mole ni tai au matango fio sa ni le tua tatu te te loa ai. So whawhikai ala le tua. Ua maua fo lewa noa e talatala noa ai I lunga o le radio Samoa e whai ko e se langona ma se manatu foi about the thing wa kupu because ole mea wa tupu ia o te iloa walu umale lalu langi atu ole nei tala wha noa about the Niu Sila's boat o le ale mea mafuai nei mea uma ia aina ole atua e malama I mea uma Alicia ai whaftai tele la mo lewa noa ua maua o au e onga le Sina PJ Beach Fales so ngā makalpis ngisinge le luafe ma le tolu so now it's more than 10 years kalunga a maka le aloa afia se me faapea na ona afia le suungami afia ia fa wow when they flat I was trying to put them up again for my children you know because this is a source of income for us and our children our family and now lewa ko affect le mea le va lewa because o ngalueng o mea o mai e o fa ngale sami singoko o le afo o le avel au fa se o le alu le tua le lau mei o le alu le tua around the mangroves so now they all stopped so o le fesiliala o ia fatu mo tu peneiwa sa fa mo ele matu ainga from the business ia ai fa petai mo le avanoa Alicia I am happy to be with you now tai lava tina le avanoa tina mai lewa e ta o tulanga ia afia a ole I tulai mai la ia le whawhitauli o le pauli ai o le waa ia ngoto ia ma iai ia oil spills ia lewa tulai mai o le ase wa ainga sa ia I lau pisilisi a ole tulai mai le whawhitauli Whaftai mo le fesila Alicia but this is the only business over here on this side of the island e mo ia ma koi kumalo a ko ale ma se pisingisi Beach Fales e mau easy to ole side there but o ma koi kumalo I'm the only one here so that's why o ke fia ia la whaftai le tua mo no fa aure mai e ma fai no fai ni pisingisi kau koi ainga ia mi se fo fai ngofa nga ma e kalesia but ole ainga le sai ai before ai le tupul faalavelave lea e fia tangata e o mai tangata le mo le mauina fai asio matonu nei le kau fe kuli me o tangata e o mai kai ngei onga o mela nei o le ave au fasee o le ave o le singoko I le waa e kokongi umangi me o le ave au fangota e kolu se lau kala le kanga kai koakas if I have 6 people so oka ke lelo ko pe mai tangata na o le alu le lau mei o le alu around the mangroves e whamakamaka kanga kai kua le mangroves wan makongu so o tupe uma nei lewa o le o mai kanga o nga lewa whaalonga me lewa poloka o matangata I luma I una toi o le sami e paole mea o lewa ki kilo ko agua ia po le ale mea au le mea lewa tupu ke leo kanga mai whangoka e fia o le waa e alu so ka mai ave au whangoka le waa kakai o e waa le lau mei o le mea lewa tupu ia o le whakoi I'm sorry o le mawhaina toi afia o kanga ka le sami o poloka me malo me o ni toi o se sami a o le tala I le waa le ngama koi o malama le le ia le taimina na tau nuu mai ai le pola spalaile o le asto nai pole po mu por kai au o lai umala o video a ko ale o le asa va ainga ia te ona o le wa eta ua le vaenga faapea na I loa atoa le taimina taunu mai le va ai le tau tu o le asa va ainga ia te o to I le taimina tula na le faalavelave le ke min kaungu ele va le pola spalaile o la ma como moe e va ai lo le va mu le mo li ngenge le va ai le afi pato le va ai ko le afi la ma como moe la ma como ke moe wa mo ke mo fo vai lo mai va wa ma kanga mo le mo li pi ka ka le sau le va ki kilo ko pise mo li matangi foi la ia e o nga sau fa po le la va ai lo fa po le la va ai ngo mai kai ia ang le fa ke pise po le va you know e mo ke mo moe ala le polia o la wa ku wa luma ile va malama le kai o ku mai kai o alfa po fela nga luenga na o le alfa apea ile kai alos ko nga ile sau faapea alfa apea e po le stona o fela nga menga o le alu pico le west side I mean east side and come to the east to the west side I end up with a fiafi I was stuck lumai wa mau
makang pongi fula ia. Ai wa lo kuhi. Wa pongi sau ama kon mele ngai kupu mele wa pongi sau. Anga kupu au e mana matonu ile mele. Ala ngai kupu wa pongi sa. Ole me wa sili kangaka. Ole ala wa mau I. Awala me wa tupu. Pongi sa. Wa mau I. Ole ko mingoi. Ai wa kunga. Ia wa mumu mamoli. Wa mala mga tai. Ila kala mai no ko falen men ngaska ka siva ka lo fai siva ke lo se va cha ngacha chele mo ko le va alia mo ko ia ngamu ala moli ale umia wa ko wo ila lo mi me pingi moli wila foi la ia wo ila ka nga lo fo so fila wo mana mir se swan ku sangala nga ola moli wo turn on moli changacha o lo ku pa mila awo ifo lunga me foi ngai mu pingi fai lo man ole me ma te mo ke o ke ko complain na wi ya sa minga wang fa ko lu ha lo ke le va se va ai tanga me ia pula le me ku ke manga ia lo pula me o ke longa wa me la ko fa so hangi ai musulo ko lu fa mai ele lo ka ko la va ki wa fa inga ko se suka me ki wa lo fa nga we le va ka ko mo fu alo ke minga wa injo apo ngai kangaka they need help iwe ina o tula ila faalavelave mai a tulanga wo towi lo sau male ave o ni to yan sisi tai ai mai tau oi o lo kisisi sai ai se tulanga na futuna ia ila o to male malo I vaenga nei ona o lewa disrupt ole a se vaenga to futuna ia le vai ile tula sai ai se va faapea ole ai ni fisoswani po ole po nisi foi ole malo Niu Sila na faapea anga I me tatano ia auto ile tula I taimi nei ele yo o mea se vaenga male malo Niu Sila I lo fale o mele TV Niu Sila le makanga kaka Samoa ai o kaka Niu Sila o lo ke manga o ai kaka Niu Sila mo I au ke kaukala ia o te Fatalanoa e winga le mele wa fai nei le pisingisia pika so la ko kongu e ka kaunga kalango ai e mai maule tai me Fatalanoa so lo I fuali I si mo tangata ele ma fainga help me la ko but these people from New Zealand they are the people that they have to help me because so lo affect lo pisingisia on la ko va going back in regards to your business although you said olewa calm down olewa umale peak ole taimi na bebesi ia ngai mai tanga te no fan ai ole ase tulanga ia o ile tulanga ile tupe ona ole uta auf ole uta le na ta auf vai if ole fa tu se tu sa tu la mai si vaenga ile calmness so isi tulanga ole ase disrupt ole a fo se vaenga ua fa pena ona at a loss for you ile ona ole fa fitau e pau le mea o popole wa e pe o ile le so se ma wai tupe fai se fanga le o e lo fanga o ma kwa ke le o piti a ka ngoi a aple pilo lo fanga ko o le on le be mal mingi le Pacific Bible Training College so it's more than 12,000 something a year o isa fai ko pilo lo fanga now o ma kwa o le la ai si kuaka that's why I have to talk to the New Zealand. You know, Alicia, I have to talk to the people from New Zealand because I need help for this. Thank you. For you, as a mother, as a businesswoman, what is your tulanga ia le sosoni wa le mai tau atu lava faapea o le ua le o ia se faapole te au le aso fautuanga ia o le ami spai ia e pe o ne ta o fo ia vai ngai Fatalanoaga ai Niu Sila ni si vai ngai te si la fi ta ona anga I mai malo sosoni ia o afo tu e te loe e anga mai malo sosoni Ole wa taimo visila lisha ke le la fianga si makongo
o ile sami, e whangongo ka ume tangata e maua ia, ka wia, seafood and everything. E o i mumu mai ka ngakale, e whaapukula ko i aisa. Nga olo lila salma ke kila ilu. E kumu ka ngakapakau. O isi whaiwhaiwa e ka iafe mong kupu ka lala ko kupe mo ia susa. Ole kamu whingola ko whanga wala telo tangata le whinga luenga. O ile so sa pinga mo ka ngakang e ila makongu Tafitoala Safata. O i ai me se foi se ma ko itumalo ia Safata atu. Wal me mo e wa afia mo Tafitoala mo Safata ako mo li vai everywhere of this district. Ole me la le ka ke lo whingi ka ngaka. Ia wa ole lo le ka ngaka po wa whinga whai loka mai kile la whingi. Where are they going to get money for the White Sunday? You know, oh poor people. I feel sorry for the people about this thing. Ole me na le e afia mo se ma kongu. Ia. O la me la whingi ka ngaka. Se ma kongu. Man, I'm so sorry. I feel sad for the people. Not only for me, but the people of the village. The children, the only thing that we are going to the White Sunday tomorrow. And what are they going to do? What are they going to feed the kids? You know? They will satisfy mga ongo kamiki. Yes. Kalau fai ngai ka mai ki mai ka ngaka si mako mo si mako itumalo o langon nei la tu fa no because o le mo limau o I fango ka umman mako itumalo I lu ngat lumo I ai sa le va ngo ko kong mo I sole ia o ngai le singi ka o Sina PJ o luma kong wala ngai ka fikoala ia o le sa ngo ko le va ale a Niu Sila ia o le se faalavelave sa kula I mai le skoanga ia fia skoanga I mo vai aku ia le wo ka aungi o le skoanga I o le wa ko la le vai aso kanunga kula I mai ngai faalavelave ia o se faalavelave wa la ngonga ia le fangongoa kaluang kula I mai faalavelave ngai ia o lo kaungu o marikele o ofisa e siaki le suauu ma ia o le ufa maungia wo iei au pepe iei foi au mai ave faavela le vaenga le punga oa ma le ofisa whainga whaiva sai iwa ngafi mo wha maungi ai wa le au ngā se koe kau ngawha ia e mangkua foi o se o mako nguu o le au le yuka o le ieri wha asao e sanga whango kainga o le au la le ngo koe le waa ia o le au la le wha moi ei whonga kau mawha ia makupe maua wai iei ma keki e kai au sa sae la u iei wha poku le vai so a koe a le au whaiwhaiva ia e avela iei ia ua le ai langa le uwha asa o se mako pisingisi foi wa kao fia tua sia ave le e alu kuor ko ngā kongo e alu le lau mei ia ma le au wha ase I langa le ua wha asa mai ua le ila se mea o koe whakangainga o le ala ua whaiasi ke le o le singa wha le kongo le wa iei I mako o ngā le faalavelave le vaa ai o le mea fo isa kaunga iai mako ke mo'omia le ave ese sa o kua le vaa langa le whai mai riki la ikiki le ai o le liki a ua riki mai fafo ke le la fianga si o mako pisingisi ia me se viso mako nguu ia ngaka I leo mako ikumalo po ule ngai kula manguia kele lava le ala ku le sapaki a kaiao Fatalanoaga le malo mai latou ma foi ao faapea mai le ese me faapolena ai o le a se tou I loa I lenā foi faaupuga ma lenā faamatalaga a lē maua atu e fai lava sinaogogo o le faaletonua I ai ia le liki o le suauu I mai le vaa lenei whafkai mo le whaafsiri ngai kaiao e ala ka kongonga o whaupunga I e mai e pe e whaangofo maari e se mako nguu maari kumalo ar kulanga ia o le liki a whakaikainga a se paipai e liki longo winga ai ka ngoe whaapukupuku le liki nga e ave ma me kele kele o mela le whapea umar mele kula I mele vaa mai le aifo ise si o alu I kai o ngofo ai kai le mela e liki o kanga I kongu ai o le ale masau ma le kele vavela ua o I le liki ia e se koe kari aku le ngei kai au
o le kulanga le mea kau whingoka ma mea olo i eiku kongo le si o manga le ua afia. Ia o fwoi o se kasi o whaiwhaiva i kongo le mako whianga. O ka whaia mai lava le mea le whaiwhaiva ko a sifuro kausanga. Le ua la aongo sifuro kausanga. Ia e ko kongo o i ngei le ngofuanga le ua afia ngi. Ia e maise fwoi. Ia o ke masalo po le vai aso a kui kua le palolo. O le palolo la e ka kongo le mele ngoko le va. E ile ko ala i kua ko le mele ngoko le va. E ka il palolo. Maluma mai. O vaenga i e ka il palolo. E le misi ai kausanga uma. Ia a ia ka kongunga. Ia ua wha inga fo ila ua le whakaua le asima palolo ngi kausanga. A le si kupenga e vava ai e masinga nge o ke kopa mangove o le palolo. Langa e ke le inga maua le paelo ia ua ka langoa le whaafe le paelo nga e kas longo winga. Kasi fo ia langa kupe ua le maua. O kulanga le fingoka le ngau. Ke le ila ko uolo o avea le ngau e whakau. O le makua ke le o kupe maua ilanga u whaifo iskaunga. O le adi au. Fai ai me o whangu adi au e whakau. Ia o le sea. O fingoka uma ia o lo mau i kongo se mako alo alo. Ia longo winga i te kongonga. Ka kalo ko ai pea le ka ko malo. Inga ia lo fangia. Ia vave mai ko pokalame langa e le faapea faakadi ai le lope kau ia le vese ko ngei mea. Ia ore ai ma se fingoka. Ia me se fo le faisua le ua faafoa mai. Ia le ua mangai ar ke le faisua. Ia e te kongonga la ko fa le kongo ko e ma le faisua ia. Longo winga la ngai o mako a inga o le kumalo ia me se fo le ngu. Ia o le awhangoka le kongo fale oloa. Ia, pe se koe kali lea, ma le nganga whaalo alo.